Kardom Karbi long pini nili puthot wang thulon nali tum kaching hon mate kilang bom channel Karbi teach 2.0 long lasi non nang litum la kilang bom Karbi teach 2.0 channel long se kimilang pale dak subscribe po tok dui la pen la dung het dak ta la belarjan ta ber ponde non la pen nang litum olong dak all pu tok dui la olong se de non la la pulte monili kapre ka video la upload sta nang litum mobile non nali da prangi mate nang litum kilong da prangi afan no nasi pini ta nili ko puthot wang thulilo nang litum phan job mate voreng abertas na wan pilo la se voreng APHUTHAK sinili wala voreng AWARSAI APHUTHAK sinili pini bang than pon po las nale tum video ke cheng ben kijot an lango la lo pulte nale tum information ma de detail sa huita chini po la se kai ke so nale tum intro bang subso lang igon la intro lang det pen video cheng pon phelo nang la pen eso na lam nili giveaway bida prang po la se nale tum ka an ma video ai hui share on share igon la pen video long takang to mesen na comment nang pidon igon la pen channel long la channel bang subscribe bang getting ni pin pen nang litum subscribe igon na si pada depend pen video le start pono na intro lang det pen video cheng pon phila na la pen nang litum thek pon long podak la so video description ang sta link bang long lok pola so link long nang litum click ramate ber ingon la pen la son arjan details sajat nang klang ikpon nang litum athengno la pen nang litum thang da dak pen lang dam mes ta meni li bang nang pachini populo la se lang dam lo nang pader depin pen da nang litum thek pon long po Assam government grade 4 requirement 2022 la pen organized bang ke organized nation bang da government of Assam no la pen name of post bang da grade 4 post la pen number of post total dak 13,300 la pen qualification manali tum kinai bang ke dak qualification mal anang ne 8 pen 10 an person ta chok la pen job mode bang ke government job lo la pen job location ta dak Assam arlo marlo la pen apply mode bang ke nali tum dak online se apply nang po la pen ke chengia det bang ka apply ke chengia det bang dak la so check lo 11 ben se cheng pon po la pen dak last date plate mo check lo 30 an last date lo la pen vacancy details bang lang dam ik lo nang nang le tum dak thek pon nong po vacancy details for Assam government requirement la pen name of post nang tum thek long pom pen ateng lo dak name of post bang grade 4 la pen total dak post bang 13,300 do la pen langdam lo nang ko kan anse da grade 4 vacancy job in Assam la pen qualification banang li tum dak thek long po la ber thek long ik pon po la pen nali tum phan than pon ik po la pen class 8 ke pas tum han ka an sin doma pulote dak 9,000 an do la pen class 10 ke pas SSLC pas tum han dak 4,300 do la si total dak milai pet pen pangurum pet pen dak 13,300 an dak vacancy mane post to la pen maximum qualification manali tum la grade 4 finally tum da class 10 kalte class 8 ang ding ane ki un tani la pen dak pay scale banali tum dak pay ben kal la pen grade pay bang dak non peklang pon pelang la pen age limit bang anali tum arta bang ke dak 18.40 years anali tum apply don me la pen la age relation banali tum dak pen thek molong po la pen application fee long lang dam nang anam la kai fly hod kan ansa nam ke anima la ke dak OBC mate MOBC UR tum hanle dak grade 3 long pole 350 la pen grade 4 long pole 200 anang ko ke la pen ST la pen SC la pen ST la tum hanle grade 3 pole 250 la pen grade 4 pulote dak 150 an anam bangke pinang po la pen payment mode bang nali tum koson si pining ma la pay nat pen si atangka bang pining ma upload nali tum da credit card debit card UPI la pen net banking pen si da pay korinang po la pen ka apply bang koson ma upload nali tum Assam government able submit their online through online si apply nang po la pen nali tum dak thek pon nang po www.assamgov.in la pen www.sevaonline.org la pen seba online org la hai huilong men si dam nang po la pen grade 3 long ta nali tum da post bang do grade 3 long bang ta 13,141 an dak post do ela sel
important dates atarik banale tum dak lang pon ik deno na than pon ik pon ilita na hello ki chengya date bangala so chiklo 11 pense date 11 pense cheng po la pen last date na litum dak thek ponang po 30 05 2022 la pen link important link nilikai ke da puwa titla na litum apply a link nang pitha pu pula apply link tal so website long masilong thai po la se application online bangadak 11 arni pen se cheng pon pola pen download advertise details banane tum advertisement se langi pulte la sodim la click here podim ber igon tak pen download long po na pen official website long jang sinali tum langdam tel langdam ikta me la pen join telegram la soch telegram long join de no la pen kai kes ta menali tum update bangal long wai po la pen facebook page long kado sinalitum lai hilong dampen nalitum information kai kita long wer po lapen so channel Karbi 2.0 channel long ta nalitum long pon wer po lai lo chi thik mengon adet bangan nang le po lasi document sai hinalitum ready thai la ra bikogon la mo apolo te nili update wang to po ko so planning ma lasi nili kaprek video long than to po mo lasi mo next video long le chi tong nang pinia video long mal an chotlo lasi video kilang penali tum ning sampu pusini lining ta chethelo la penali tum jang se video lang misan plus share ik tha pachini nang Karbi ang long adang arlo antala ana post a vacancy ki ong enang ignor ma in de long po la se pini a video long mangla answer lo muka prega video long le chetong nang tang te do me thak me kado kavita Kardom